Bezbjednosna situacija ovdje u Mokrom i na Palama i generalno u Istočnom Sarajevu mi smatramo da je zadovoljavajuća, da imamo jedan generalno i trend u cijeloj Republici Srpskoj, a on je i ovdje vidljiv jednog pada kriminaliteta, čak rekao bih i velikog pada kriminaliteta, u nekim segmentima kriminaliteta imamo i do 30% pad, prije svega to je opšti kriminalitet i imovinski kriminalitet i pad poginulih u saobraćajnim nezgodama. Sve ove prostorije koje vidite ovdje okolo će biti u funkciji boljeg i lagodnijeg života, bolje komunikacije, znači tu je mjesni ured gdje će se pribavljati dokumenta, obavljati vjenčanja, tu će biti kancelarija vodovoda gdje ćete moći da plaćate i vršite sanaciju određenih kvarova, naravno policijska stanica. U prizemlju ćemo vidjeti izuzetnu prostoriju gdje će moći da radi određene sekcije folklorne, borilačkih vještina i svega onoga što ovaj narod treba da čini srećnim i da odluči da ostaju na ovim prostorima. U planu, u perspektivi je i otvaranje jednog ovakvog staničnog odjeljenja za mjesne zajednice Praču i Podgrab, koje su također teritorijalno malo udaljene od centra Pala, radi se i o pograničnim mjesnim zajednicama, tako da u perspektivi i te dvije mjesne zajednice mogu očekivati nešto slično. Uvijek ističemo da su opštine baza i da su oni pokretači svih aktivnosti, zato sam srećan i zadovoljan što je opština Pale na čelu sa načelnikom Jugovićem realizovala ovaj projekat. Mi smo dali svoj skromni doprinos